si nepočuješ neskôr. Budeme ešte tam to pozrieť a... Ale ten bankomat by sme mohli niekde zohnať, lebo môžeme ísť na pivku, ale zase ísť. Toto je František Doppler z Piešťanského veterán-car klubu na Alfa Romeo Spider z roku 1969. Können diesen Skoda Felicia im Klassiker begleitet von der Frau Susanna. Ein Slowake mit Schweizer Pass, der als ein Tscheche bezeichnet wird, da haben wir es komplett. Dieser Chevrolet Corvette